vitamin drink chikitasyo munsi y'amagara marungi nichikuyambaho kwigura emisi kireta amanu masyo mubashija hamwe n'abakazi n'endijo megasho kwata akabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress. Nakwatira TV West Enshonga yizoba kandi program nekwishobwaho abakabozi health products omuherezo ine Angela Natrinda twatoroho birizoba kandi ntwatutwara chimwe ku yashaisha to kwistya shahaina omuhereza no boine Angela Natrinda pitona tabarka yo makora gacenjwire bare kunda TV West bare kutegaitaho akaire kona toroho awawe kandi ntishaguma twereza bitunewe oruguma no tukuratara yishkango program yenshonga yizoba netebwa mu abakaboze health products abambargo mirimbara kandi cyo kunywa chimba jangwa kuretire cyo kunywa yacarutereza maka nyamnura kandi cyo kunywa churumu ebirungo binji nka cloves omurondo harmona estuzi chabatara harmu lemon harmu binji kandi ebyo nane bikuyamba amagara gawe nana okutambira obutakwatwa endwara nka pressure nka shukari kandi no basa kubashanga umuribanda town no basa bashanga bweju rutoche ishaka nahandi hinji bitona wano basa kwenda opereza rwabo basa kwishirira anamba zabo 0 ningashe not mshanjo not 2 15 nota emwe ubonono historaba akaboze health products base kutunga ebintu byabo on program irizo bantija kontureba enshonga yebyo kwerinda omurembo rwambara ebirabo ile twentureba emboze yo kwata echikombe organization emwe ya AIM Global abantu 20 bahura abako advertising emirimo ningashiba kwamba koraganisa wahika ino asa kutunga emirimo nabo bakwere kutunga kasente kahiguru ukombeka emedsheriyo bitwana ebyo kwerinda bezere baba kwata kujango nubamwe abonjire ahabuhenda birajuro omurembo rwambara twenturebana nabaza pavers ntureba ebintu binjo buhenda birajuro omurimbara selection twebuza abonjo buhenda birajuro buriyo no yonjera omurembo rwambara studio twasa kwantwegaitwa home omuntu headinga ebyo kwerinda kandi oguna RCC warembo rwambara omuchara Catherine Kamwine twakachira program basakora mutyaho Orionary TV West yebare munonga abakureba TV West twabachira kandi twabashemerwa twazaganira nemwe kumanya no kutwakwihaho obuhenda biragiro omurumbara site yitu kuguma erununje. Yes. Ninyeshka obumperera kutaisa home program kantureba still abibyo kwerinda and by then tukaturujura mukaruru. Kandi byo kwerinda obo bikabira umuje nangwa bitatu ntureba bizere kandi byagaruka nyuma abwenso haro byo kwerinda takaje abwenso byo kwerinda biriyo no bicumba zera ningashi why is there insecurity omurembo rwambara obutereruka hako kuwakigamba tukaturigere omukaruru umbwire bw'akaruru no manya security zone zikaza active on field abo kugira ngo tukantwe nangwa abantu batonje obugabe mbo kutera ubururu bwabo batakutegansuka kandi ombwire mwinji nibwo kushanga abahenzi bebiragiro be kambire munabo nibashaba gukora karura kabo beteire munonga kugira ngo nabo bareteho butari buteka umwe kwangisa government ninga kutamusa abantu icyo bakuzakora mbwe nobwe bitongore byone byo kwerinda tukateviteire umwamani kureba ngo biriyo niberambura kureba ngo twagira karuru karungi konka kuba kuheza gukora tukageraho businja hagataho twateka ngumbara state bekeni twija amazing kebiri nambwe noko kwezi turije amazing kebiri nyuma yes habaho ubutari buteka twatandika kucondoza kiretse uruki ngeito kuturkureba habaho cyahinduka of course turahuka kumanya nenga hahitwa kukwata tugamba nabibe kwirinda abandi tugamba na LCs tukakora sensitizations nyingi twatunga amakuru ku rugombantu ni watoreka ngo hariho bitongore hariho amaka hariho embere tarununji noho waretere cha AIM Global yes twatandika kucondoza habwenchi ebitreke birumwa ba AIM Global binji nibyo biretsere obutari buteka omuri mbarra site of course tubyebe byonka mbarra site nstenke zindi
kuba hariho obusinge tukagira obusinge bwingi omu bwire bw'akaruru nigire ekyo nitwikirizana abwa patrols ezabiziriho konka n'abantu baketamu obuteeka turagizire kashashamaro nka omu districts ezindi ninga cities omu bwire bw'obururu konka kubwahwerire hati buri muntu yayenda ngu ejo omurumbarira site yagira obugabe yahurira mbarira ine obusinge bwingi yareba harimu bizinesi nyingi hati abantu beija bingi konka kinkwenda kubahamiza kiri ngu ab'ebyokwerinda tukashitamaga titukushitama kwihaho kuba kwimutse amaani naitwe tureetagane nikyo rikureebera ngu twakozire operations zaitu nk'ab'ebyokwerinda nibwo twamanyire ngu AIM Global neyongesereza aha businge bukye omurumbarira kandi AIM Global teri mbarira yonka erubura hamweho n'omwihanga kwihaho kugira ngu mukuba mutayimukire mukabakwatamu bo bagumizamu nibakora ebyabo ebibarikukora ebirikureetera abantu bagira obusinge bukye nahabwekyo kutwatandikire kukora operations twakwata aba AIM Global bengi nibo orikushanga bagapangise nk'ekikaari rumu yakubaire neeraramu abantu babiri erimu abantu nka 20 bwanyuma y'okuraza abantu omu rumu y'abantu babiri akararamu abantu 20 nomanya ekyokumanyisa already n'amagara g'abantu nigaba kubi gari omu kabi abantu ntureebera hagufu nja kuha ekyokureeberaho ngu abamwe ba landlord abamwe abarikupangisa abantu ba AIM Global ekyokureeberaho ninga bakusha batyo nareebera hakutunga rent abura kureba amagara g'abantu abari omu maju gye abura kwebuuza bwanyuma y'okuremwa kwabo nibaza kukora ki ahabw'okuba omuntu kwari kugira obusinge bukye areetera abandi bagira obusinge bukye so kuba omu maju ago nibabapangisizamu kampani nebapangisiza ekoragana na landlord abamwe niba absent landlords tibariho beine bakeyateeka we namanya ngu enju omukyara kamwine akagishashura akomaho takumanya ebikukorwayo takumanya ebiri omu kikaari kye abamwe naba nabimanya we kasita kakwata akasente kye akomaho wamangu akakora atarikumanya ngu hariyo nareeta obuzibu bw'ebyokwerinda ninga omuhangwa bw'abantu aine oku ariyo nateganisa obuhangwa bw'abantu mbwenu kitureetera kumanya ngu hati abantu nk'abo nibabata omu maju babaheereza ebyokurya murundi gumwe omu izooba bashanka bari abatsibe konka omukuhaburwa kwingi omukushomesebwa kwingi omuntu ahurira atebeekaine akitegereza ekirikwija ahabw'okuba nibamuhamiza ngu naaza kutunga sente zitarihwaho yaheza kushashura eze ayeshanga ngu n'ez'okumugarura omu katakiziine takiine n'amatsiko nabwe kyaine kutegereza eki ekibariyo nibamushomesa nibeija babaha lessons babashomesa omu kubashomesa bamuhamiza ngu uwe kwari areeta abandi nkawe nabo bakashashura naaza kutunga commission akyeza kureeta abandi nka 5-6 bamuhaho ka commission y'omuntu omwe emitwaro 20 agumizamu nareeta aine amatsiko ngu naaza kugaruka atunge abandi ekyarugamu batandika n'okubakozesa emirimo endiijo ya nyekiro abamwe nibeeguza abamwe nibaraara nabo abamwe nibaiba omu bujulizi obu twakwatsire omu bantu abu twakwatsire harimu naabo omu defense y'ambasaja ngu nabwo ibara ry'emirimo nikyo kiyongyerera ibara ry'emirimo turikureetera kuba omushumaani nirikureetera kukora kandi okakora ebihikire hati noreeba Uganda habwa obusinge bwingi abantu beekwatiza ibura ry'emirimo bayenda ngu bakihindure omushono gw'okukoreramu ebitahikire kora obuziri bw'omurimo koine eka y'orikurugamu aho orikuruga omu kyaro ky'owanyu abengi tibashomere kora nomanyisa ngu n'ibura ry'emirimo abengi tibanya-Uganda kora nonda kutugambira ngu n'ibura ry'emirimo tukashanga twine abasudaani twashanga twine abakongo twashanga twine n'amahanga agandi mbwenu eryo n'ibura ry'emirimo eryababingira wabo ryabareeta omu Uganda n'obahika omu Uganda ho nabagumizamu bakozire eryibura by'emirimo so n'abantu okuba barikwetwaza babanza bakwakiira gye
okiheza kuhika mu nju nk'okumwanyakira mu studios bamuha conditions zaragendereho then waheza kwanga waremwa conditions waheza kwanga noyangira nkahi wanorara mu nju yanjye noyangira nkahi nani nyenkurisa noyangira nkahi otenene zo kutasi kugaruka omuko wanyu noyangira nkahi nchikuheira amatsiko hariho ekirukwija kumutawuno ko turabashanga ine chombe ko chimwa huwa bashango shambarga nko mukanisa ninga harunka meeting ninga nibabareta babajangu nibaza kuguza products bari smart shanga kashi ni party ya training party ya training ejo kubanziwa hati twakutera tukakugira ngo TV West ne Rwanda payinga ijo tujoiningi to twinemera umwe kushashura bajangu hona anzera wayombe no tego kwija anzero yesetingire ngushito kwenda nju otininjenda otikanshumi waheza kuhika ino tego gendera bitwakugambara nibashomesa nakugira ngo bene training omukushomesa kwabo nibakoreka amatsiko mengi ekirukwija nicyo kikukereke cyo rukurebera izuba otareba ko wasiba ko otareba ko oraire ibyo byono tabireba abo kuba noza kombeka enju yawe noza kuborije mbwe Angela amatsiko ago kuba kubaha kwicyo bugarabahwemu abamwe nibahwamu bahirwa gishoreja reporting ahabwe nchi bikiremire kubayihamu twine bintu ngabishatu ebitucuriyo nturwana nabyo ekyo kubanza naba bakubaha munonga amatsiko baheza kubiba kandi tubakumanywa abo kwa kweza kurecruitinga agira biyataha muryango baragumeno bahikirwa na waba kwatabo tubo bari kuba barubakama ba company kandi bo tubari ready ku revealing ambakama ba company no takumanya kandi nabo tubakubamanya bene ba agents baba kubakira kutura kutere twakugira ngo rugira mu mahembe gente ntuza kugamba ngo aro wa boda boda oreje kupikinga kandi akupikinga otugambira ko joire no kubiri bacheza kupikinga bakutwara bakuhandingo vo wondijo agent orukurebera ahimu kurara agent akwakira ekirecho bakutebekanisa bakuha room konkoshanga mabandi baje noza kuboryaho mbere bice bakuhamatsiko abantu benji behwera amatsiko bateka ngo hariho abandi joro abahamatsiko agarabakore nyenda gambira bakureba TV West ngwi wowe nka wayihamwa amatsiko okateka ngo hariho kutemwa amatsiko akakorra ebyamajero noba noyebeye naiwe korkwijo kataho mchenje okashangamo abandi abo washangamo ukahurembozi baganira no bwire bamazireho batayine kibashyireho ushemerere kwebuzo taha hindi ninkaye kandi hantu warankaye deka kugwa mkitimba wakirebere deka kutamatsiko mu ndijo oriyo nakushaba sente wija no yenda sente babanza bakushaba miliyoni emwe n'ekicweka wazishashura membership washashura waguza ko waboine kona wakatamo aka membership ejo kan capital miliyoni emwe n'ekicweka omuntu orukuziraising akazishashuro wakamwine naba yayeho amatsiko munonga ahabo kubejo ni capital twine ejo kureberaho abantu beito bari gukora emirimo emingi tubakwitana capital y'emtwari 10 konka bariho nibakora buri izoba akora umurimo gwe murungi azomukatara tunde nyanyaze aza hari kuzahona ashubura cyari kushubura konkabaho hati wakwata miliyoni emwe n'ekicweka wagiherezo muntu orukwereza amatsiko kuyaheza kugikwata yakuja haturonda y'abandi bantu babiri kora leta abantu babiri bashashura miliyoni emwe n'ekicweka nibo ntuza kwawe mutwara abirabira arubura umuntu abo babiri niwaza kubayiba icyo kubanza ejo chain y'obushuma ni mpango munonga konkogo okwamatsiko nawe bakamureta nko iwe taina hiyakiri konkariyo nagezaho abakwana bamuraganisa nibo kora leta abandi wine commission mbwe nejo commission yeretsire bizuba ni nyebuzo mu Uganda uri kureba TV West omuntu ine miliyoni emwe n'ekicweka amazu mejo capital kumara of course ntureba abantu babahereza sente za PDM miliyoni emwe hataho we akora iby'amagero
abantu nibazo musakoze tuzabiko guze ayihamwe mitwaro 20 eyari kuza kutamuna natine zo kutayozo zo kusaving abo kwa no saving kasho wa saving million mwene chitreka wagisavingira umuntu otarukore business ekimwaza kushubura waye hawe amatsuko gahi abo kubanyo nako ate mitwaro yanje 20 ngazakora no nkashubure nyanya ninge kindi cyone nakushubura ngakitwara nkakitamu nimba nindebe indukuza customer kwa kwija nagura hati wo washashura million mwene chitreka urukureba government nezigabo abantu bagayigaro PDM iwe noba wayeta mu matsuko cyago. But of course ninja tuinego neshonge zinda hona shaba global ba baha hona shubona baba kutera abantu wareta ekigambo cha global nco twakigendera ho muno abo kubakisasiza abantu benji nejambo tukazireba yes mbwenu harimo no bushumo bundi nakuja nkwe kubasite erundana tuine bindi bizubu nka bibiri ekizubu ekyakabire cyukweyongera harye ebyo n'abantu bayita batarukwenda gukora konka barukwenda kurya naza kusiba byami iwo siba hano ukora kora abenotaha bakwacenshaho bakutere peva ezara shanje munuzeze zarakwate abo n'abatakwenda gukora tuine group ndijo mbara binga site kandi reina refugee camp abantu nabo tushanjire ngo refugees ba contribute injira insecurity yetu ahabo kuba kweza kwehandikisa babekiriza kushora kuronde emirimo ubwa n'umuntu akwitse ubuntu bibiri arhoka izo baryona earrings amashaha na earrings nojana nagoba ho sente zingahe hata chiko mwabazyo yaba na agenda batandika kumukoze sadiruzi tumukumanya hakuruga tukukira kushabendanga muntu ngutwanko bwana takushabendanga muntu yawe atsiga yakore chikorobero abura abandi nibabakozesa omuleba abina mabara nibabakozesa kandi batakubashashura omusarunzi abe bara chiruwasi abo kuba nakugira ngo nyowe nakuhomugisha go kushitamaha abantu nibija kwereta kucira munonga bakazi bakastoma bareje nibo barakuhereza cyorari tabuhamshara kana manyango refugee to naho kuza kumutabaraza neitwe twenkanka abantu twongira insecurity ogo muntu worukozo takushashura manyango nawe nanda kuriya nanda kujwaraje nanda kubyamaje ahabo kuba nawe n'umuntu iwe wamukozesa tokwenda kumushashura ekirukurugamo neja kutaho buriyo kumanya ngo hatoriyo notaha ninga customer wawe ariyo nataha hazo byanashashura hariya hakaunta habara habindi yanamureba ngo yatsigaze sento musha na wataho buriyo bundi amanya ngo balance naza kugikwakira umuhanda so abantu twenka nito turetsere insecurity abantu abarukuraza amaju gawe iwe landlord iwe LC1 chairman tofire yo nakubamanya n'abakozi bo makabayido abakozi bito bomma n'abakozi bo makabenje no batukorera batayine bari batayina hituru kumanya hibakorga kunkureba umuntu najati imbere n'indondo mukozi kandi bindi nyoni mface nabyo abo nabo nubaragamu babire ekindi mbe ni insecurity generally turiyo ntugezaho kureba ngo twagicendeza abo kubokwamo twatutahinduire mitwe twena nk'abanya Uganda nkiza kuturaho kwa konka twena ntugicendeze konka kucyako basika tukwatanise twena nk'abanyambara okuwamo nicyo basika otarukusherekerera tena ntu wawe wore basiba byami agenda nyecuru tumushaho tumusirikare abakuza gukora night guarding iwabo encho tebuzo tubitogo umpangisa azihayikasi babyami kagenda nyecuro biteja shaha zingahe iwabo encho cyo tachifa obwire bwitu bwona ntumaro mukukora twebwa ngo haro batakukora iwo sibo jire kukora ochijo shaba rent no jishabo wasiba byami kandi tukwenda kucetekatekaho kuchebu namajuje kana yende nawe nentasi na yende ntasi yakonkosheme kumanya wakutahiza we na atahizangaye
no murimo gwaitu twena nk'abanya-Uganda kumanya otogo wundaza wakoraki kashikunda ndakumwetegereza nkoreki deka kukwata sente ziyakwa ugahurira mazurwa taho buryo nayo yetegereze wakora mu rumoki abo kuba umwazo nazagarukaza kwakira umuhanda urukutaha ninga zace mugenzi wawe ninga yahamagara abo kuba byona ndibasa kandi babikora. Okay. Bitona ntija kusa kache omukahumuro targati wese ntija garuka twereba yo government eriyo nekora twereba ngo twagaruka twazira sanity ombyanga byitu namnonga aho murembo rwambara kazo omukahumuro kache tugaruka tugaruka. From 11 June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on DSTV. Tyson! Mwiroko mugende mwirukanze nko kweri ya mugirete. Robert! Aza kugitwara ugiteka yo munanko. Yesu! Biki? Kana ni mwe kubaga. Hati MTN resiraka zanone baketa ko kuko liko. Kugira ngo buri nkoko kwe kuzugo mu kasese. Hagati ya saye mwe na saye ibiri. Ukagura voice bundles asimu yawe. Then yo MTN ne kwereza menatsi ezabusezine zo koze sizo waryona gurende chika rwagati ya shahe mwe na shahe ibiri zakasheshe rero tungende chikisha tuzabusha ezo kuteraba MTN izo baryona nyega star emwe noti star ibiri emwe hash rero tungende chika zawe zabusha buri izoba MTN twena hamwe okurizana kwitu tukuruho kizibera MTN. Tabarka yumukahumuro kandi ejene TV West program nenshonga yizoba ishkamwe nshonga yizoba netebwamo sente abakabozi health products aba bari muri mbara bakujya bakorera cyo kunywa hecha kabozi energy drink ninga shortereza makanya munora echo kunywa chicho mwe birungo ka cloves harimo murondo harimo extos chabachara harimo lemon ginger watermelon harimo binji kandi ibintu kwera amagaragawe okubasa kurwanisa obwene ka pressure hamwe na shukari no basa koshanga umuribanda town bokwejo toche ishaka kandi no basa no kwashira simzabo noto mshanjo mnana ina 2013 chanana mnana ningashi noto mshanjo noti 215 chanana nuta emwe tutakaje mukahumuro abantu reba ebintu biyomberetaho insecurity ningashe bicumbadize ibyo kwirinda umurembo rwambara abantu reba etongo remwe eberuko biha abantu okubahereza imirimo bitona bakahendera batajibahire baba bakoresa nangwa obuhenda birajuru nko bushuma nebindi ntureba nangwa nana obutakora ntureba abantu abutakumanya abutakwetegereza abaryumbyanga bitu abonjire insecurity bitona studio twinemu RCC Warembo Rwambara ogunomchara Catherine Kamwine noyo najenda natshobora kureba esurkureta ho
ebyo byo kwerinda byabasa kushumbaza mu rembo rwa mbaransi kandi nka government iyo ndukora kureba ngo abantu babasa kurindwa ombyanga byabo basa kutaho na TV West ubasa kutukora kiganiro cyitu wabo tashibwa TV yawe to live a YouTube channel yetu basa kulikinga o commentinge kandi ukora ikiganiro cyitu ekireki tutakaje mukabumo twarebeze nshonga bito nati nyenda kureba ombyange bimwe ntureba nka wandege yo markatete ntureba kakoba umurimba rantureba umutudongo nkahi Baghdad umurugazi niyo zosa hotspots mnonga umurimbara ezirmu ebya insecurity obanota hashahibire zo mwazi wakutegera gate yawe bakutera upeva ninga bate motoka yawe batwara pshi yawe harwe myanya bibakuja waza kutemba wa bodoka jotiniza nkabumanye cyo oro wa boda yanga aba insecurity biyo ntwenda kureba umwire w'akaruru twatugambe cyo kugira ngo hakija hayongera patrols ombyanga byitu akaruru kawire patrols akuma I want to stop injury because life moves on even akaruru kaiza kwa I want patrols tuzi stoppinga kuya on tuchendezo winji na hata ingambra kutumanyire ngutwini insecurity twagarra patrols kumwa kuba mulkini mbara city in patrols twina aba patrol abebjere ndaraje uniform umuti bakujwara uniform okay abo kuba police kwa ninga baba bakutera apana tchukubasika ntutam patrols ezemotoka yes konka tokabuga ebyanga byono murundugu konka tujerezeho twatam patrols azaba kugenda nebjere twatam patrols azaba uniform twatam patrols ezemotoka kugira ngo tucendeze obuhenda biragiro omurimbara ningi insecurity ero konka nishaba n'abantu nkayitwe hariho turukumanya bitakwenda kugamba okay hariho kitandigaho mpango omuntu namanya ngo enjwe general wa mumutemu neraro omuntu utakore bishikire konka takwenda kumugamba ndakushira karimi ebire bwire hariho ekikunga musacha abantu abisire bakatahira omuntu wabari innocent akana atambara nje bakambenda yaba kumwiba ningaki so umurkampara noto murimbara so abantu bamutera ya hamwe kufananga too bad konga no abantu bize bacheyeje kugira ngo bakakwata videos a social media abantu bija babakwata so abantu abanyegana basa kwenyijuro muri yecho kugira ngo tubase kwata abantu abitsiro gumuntu abwense no baremo kwata umushu ningo kumuripoting office ninge bitongore biri kukwatwa habyo kwerinda no office nyingi twine police twine office za badiso twine barracks aha makenke twine office ya RDC kandi hati ba RDC turumbenje twacerinka karuto abetu baturu babiri hati bakatuhereza ba staff benje honi wono burwaho mu washiro kajuro hartwine LCs zuriya habyaro ugotor kwetenga na transport yo kutemba kuzayo twine bagisoza ha division zaitu abona abantu abo kubasa kushikiro kabahereza information kandi abebyo kwerinda watu information tukuza kugira ngo nankano wajuteye itwe citu no kureba ngo twakoratara amakuru ago watuhereza but by reporting ababa kome biro babiyayo twine system hariho turukukwata ahabo kuba watu reportingira tutine bujurizi konka twata umuntu ogutumuta oha police yaza kuzowa state Anthony kugira ngo amucharginge ashango mushango guteyine bujurizi achika ngo mukote umwe yahirwa yarengaho akahiko mukote nabo barondo bujurizi ubura konka Tristan tukuteganisa twantumanye mikorere yawe twakuhandikira wagira file yitu ntuteko guma ntukurondora tukuteganise niwe tukuja kuteganisa abandi kuchiro bo kujuroti kananda kuza police akagaruka abamwe nango batwire munonga police kubi kujango tu reportingiro muntu wetu police yamurekura abenje ni mu reportinga mukoma ku reportinga mobera kufollow mobera kukura trafero zanyu mnango bachibeta no mukoto ngo muho bujurizo mwanga standuga ho kandi obwa kwibire nangwa bitari be kugira ngo wamuteka teka akwibire
Nasa kushanga mbabi. Ojoro tunywaka ibire TV yanje mbwo no bunjire ibire tinchine kindu kwenda. Hashtaggarka kaiba na radio. Nakugira ngo baba nk'ekikosi wa reporting kazayo kaho bujurizi mbabasa kuje cyabakora. Hariho buturukuherezo bujurizi omukamera tutari mu bantu bona. Konkiwo koro reportingire omuntu nango mwo mukwatsire n'ekintu cyawe abonje utakwenda kukura trafayiro yawe. Nyenda koreka cyo kurebera ngo bushumo bwinjo bw'amatungo. Kuturukuheza kukwata mushuma omwe ahante zawe itana ine hibiri. Ogotobujuruzi bukumara ojoro tunyobo natungire wente nezinda zirihire mbwe ntinchitegana oko tinchizayo ogo nateko garka cyaro kanshi eze sente zari kuba spendingira hari echo nezi yakukaita takuza kuzigarraho aboko bawamureka yaguma mu bantu konga kuruno kuratirira fayiro yawe akakomwa emyaka yashime kuba nakomwa takubaire nagaruka akagaruka kayibo twine na corruption omutsara nacho chirumu abo kwa tokuchururi lauto twena tuturahanjirwe taro ba marayika konga corruption ni to tukujitandika abantu kuruntamira hamuramwa tukagira ngo arasisi twizire twakureport njiro mushuma kandi nebizibitoberebere twendo muntu ogwakomwe ito turede kuhereza ubujurizi ogwo muntu natekwa kukomwe konga kuba kumanya ngo batwara omutsibe atakashira ha polisi abo mukaba bagurize kibanja kuza kumuyihayo hata watandika corruption no konka bazahaba polisi inga bazahe baraze hona konka iwo kuzitwara nozitwaraki abwenji mutakwimuka nk'ekyetweke ekyo nk'abantu abatunga obujurizi mukarwanisa ogwo mushuma mukareba ngu yakomwa omwanya go kutwara sente zo kumucungura kandi babari mu office abuntu mbazakira kashi wabwenchu nozireta manya corruption y'abantu babiri owareta no wayakira bombi ni baba ba supporting corruption konko wagitandika niwe wargo wawe ne sente zawo munshaho urukuza ku Rwanda owahenda mateka kandi wachimanyire kora no teka nguti yagahendo shimire kugira obgabe ozeyo mumwemerero mateka nko gagamba ahoze asinje omushango iwa habwencho mpolisi no ndango omujeme sente ninga owonijo we nozo mutene nazo kushaka atuwanza nazo kushaba ogiwe kandi ni watanga yo kuzumutwara mwen corruption tureke kujirebera rengoro corruption neiworo kumanya mushuma haro hunami neiworo corrupt neiwo amanya ngo muntu bakwata tokamanyire n'icyo bamukwatara or corrupt nanyo baretera sente nkazakira nkazitomushaho ndi corrupt mbwen twena kutwa kwete isejo chaini yona yarga buru muntu yakoro mu rumo gwashime gukora kubara abankwata dikanza police kubara abaino bujurizi bandumiriza kubara abatabwine niza gusinga nindigayo itunka government yontwara patrols patrols tuyontwara sensitizing abantu nkati mwampa opportunity mwampereza opportunity yo gamba n'abanya Uganda ngo bushuma mwimice twena tuburwanise ningo butemu ningo buhenzwa amateka bwo n'uburu iwe cyo rukumanya kigambere abicuru kukwataho kandi kikuratere omanya cyahika kukiratiriye cyaro citu nico gisisikaire reka twekwate nke cyaro turwani sogo orukuhenda amateka ha cyaro citu kandi turukumanya turjo muri kitandagaho turjo mu kutwara sente bekorere nko buciko bwabo bwo disciplining obuciko bwo disciplining anumbasa ko disciplining ori innocent echo tim ku supporting mob justice emirunde minje netwitere ibintu bibiri nibasa kwita omuntu owari innocent ahabo kubogoweja ku reporting ababene nzugu yabo mushanje mwamwitiro mob justice kandi cya kabiri numba mwatu omugisha go kumanya bamukuratire kwe kubariyo mutemu kwa kubariyo mushuma mwamu reporting atwacondoza je tukamanya bakora nabo hati twihayobe inje abo kuba mbarira site karo byabire yabakubi konkabe inje bukoreba haka kasinja karo tuka cleaning omuntu omutkati mukwata leta bandu mukaga abagamba bona tubakire nimanyisa ngo twena tukwatanise omukurwana sobuhenzi bw'amateka ero si system ekozero mu rumo gwayo turiyo ntuza kuzomukaruka
true nshona niza no gata hata abantu benji aba LCs tubakwenda kugamba abo kuba nayenda ki naenda karuru kunganyo nisha bangu imwe abakuzafutira obururu rwa LCs utakahire muntu akaruru kawe banzo yebuza tukorire ki ninga aha tukwarara umusya uwe naraganisa gukora ki besho butubere tumwina cyari eki atuyambere kai turece kuteza karura kajanja ka shiringi 10 shiringi 10 za bribe ningarta ya waraji y'abantu 30 omuntu kukujoga akakureba akakupima mushiringi 10 akareba ngo ndwari kushemerere akamara emyaka yone yaramara mu office twabantu tutera karuru ko bwebembezi twabantu tutera karuru abebembeza abo bariho tubashwijume batukorire ki twineba LCs abatakuruga ha police uwo buri umuntu wo bakwatana ndakuza kumwihayo iwo mwihayo wamanya ngo akozire ki ubwo no botakusupportinga criminality ko takuzayo nabandi kumuhera obujurizi kumanya ngo ayino obujurizi bwo mukozi bwo gukora kubi no irikanga kumwihayo hatiwe obasta nyo ha police abone imbetegeza ninyenda arahukire kuba bayihirayo ngwe niwe police okagihindura ki so twiho corruption twena tujurwanse abari kuhereza nguzi n'abakujakira twabarwanisa nergaho tuko okay kandi chikore tayimure wora jurarizo atojunanizo abutari twe nkomunya twena nkabanya Uganda nanyendumu nko muntu kandi ndumu ka RCC nyowe nimpamya wano buzo murumbarira tariho mshanguru kwijo wanje gafafatikana nangwa na office yanje ahabo kubani tumanye kitwiziro mu office ejo hati ekishirigiremu emirumo yo nabantu bona bagirigireho na yagaruko mu office yitu ahabo kubana ho bari kureba umugisha gukungira ucyumuje tubishikandika mwine Rose yabenje mutakushitameje kintu mugakeza emishango mice yamaka emishango abantu obworo obwo mu mutuma obwo kuzarwa nabandi abazaire bakirgaho ukahura nondangu bagenzi bawe ubona bafe barjeho ukatunga by'ubugaiga manya insecurity retswe ibintu bingi abantu omumaka okwitana nayo ni insecurity muhondano yomaka omusheja no mukazi kureba ngo numubaho mwitano mwanya gogeita man ganyu mukabaho najejo ni insecurity so insecurity tureke kurebe ya pevas yonga abenji cases zitwine ezamada ziri domestic nizurugomaka abamwe tubakwenda kukorana basibo mu marwa abakaza abandi nibarerengaro konkana yenda buri kimwe cyone cyarasha bo msheija achumuhe kandi kora atachimuhire namwita nawe namwita abaru kuzarwa kumwe nibeitana barakwenda kubagane banja n'ebintu ebindi by'obugayige bine mbene insecurity neretwa hantu hengi tukozire munonga sensitizations ntukora barazas na police eine community policing tubiteremo amana menji kugira ngo tugambe n'abantu emishango emwereke no kwija police obu bushango buce bashtamisa abantu communities zishtame tugaruko muhangwa bwaitu bwo kumanya ngo twine kushtamisa aba tukabashobora ahabo kuba mazimana tugamanya ece kibanje kiba ku Rwanda ntukimanya na ishe waciruho emigorra yaba batahin tujimanya batwena tutwiraha tubaba mazima kutukuba bamazima ntuza kuyaho insecurity ahabo kuba insecurity nereto mbintu bingi omwe nakugwera akutsindikira abashuma bakutemura ahabo kuba numutano mugorra omugorra kwebere site itakari yayongere beyi buri muntu nayenda ngo buri kintu acegaruza twine ba blockers abari kugura amataka g'abantu aha abantu batahikire agembeho agurita karyembeho kandi waza kumuteganisa kumblockinga niwe nakwihaho ahabo kuba yatere mwe senteze konko waguzireho niwe mukama witaka ebyo byona ni bireta insecurity so insecurity tureke kugirebera bushuma bwonka obobo obw'abantu kugira ngo akutegereza amahanda kwa censhaho tugirebero maka tugirebero mataka
tugirebera ha mirumo okwangana kurengire omuntu tachendeza ndijo kwaramanyire ngo iwohirirwe bakuhakarumo mu radio bakwerezo bwa RCC ningo guyaba eki ninga yashuburenteze zagoba yashubura mwana gwegwa cyone cyo rukukora umuntu akikwangira oko kwangana kurezira insecurity turkwirura okendera mu cyara RCC ebgambo byawe byamuhero umuntu yenareba TV West wo wamutezera butumwa ki ecyo kubanza ninshaba itwabara kwato habe bitongere byo kwerinda ngo tutemwa amana menje tukwatanise tuyamba abantu ra ku information ndeka kugirya abuko wagirya mwecu tuganoba wagirya uriya gumiza munakore bikorwa bibe hagaro igo tunga kasento katomusha tukayikiriza korra abantu tukorra abantu nishaba abantu ngo worukumanya wo winehe nkojo worukumanya ngo tumuhurireho eki ijamporo mu office zaito reporting iwe twereza amakuru tayi oyegame ito amakuru ago tugakora terze tugacondoza niwe wenkataho ebyo kwerinda hariwe chachi takwetengeza kugira ngo hatoryo mu studios reka kutaho mu itumbi nashahe mwana bakwatiraho nanga shahe mwe tkonkati chamani nk'abantu bakugenda nyicuro munonga kandi waba nogenda guma noreba abantu abakuratire reba abantu boda kuza kutwara jeza hojiroti ni manyo wa bodo gabenwe yantwara echo ninge motoka yanje muhandogo nigucira kuba gutara umurungi kandi abogu jeza kongo kucira munonga bebyo kwerinda tutemwa amani echa kabiri aba LCs mu manya abantu abumwina byaro byanyu nebakora ba landlords tureke kugumana twata sente abantu abiturukuraza tutakubetegereza nimwe muteho buryo kumanya abantu banyu abumurukuraza sente ezo tuzozukira amagaraga abantu reka tuteho buryo kureba ngo twakwatansa toyaho obuhenzo bw'amateka twena hamwe nk'abantu yewe mnonga betwa nako kwasura tutakazire nangwa ku tungana kakumuningashi kuzango guno murimo gwa owa security ningasho byo kwerinda ninga RCC iwe ko muntu zero journalism bagwawe kureba ngo abasakurinde ibintu byawe wayerinda ko muntu nangwa wabasa no kuhababa abantu abota kucingaje abaryo mbyanga byawe yishika ngo abakatera education forum abambatebe kanse tuganiro cyabo ecabo mwaka kanda bumwaka ogu nbija ko barya Archbishop Bashinga Secondary School kandi tuganire iki tugenderere ho kurwanira obutashoma ominyeto ya district ya Rubirizi botegwa kwasa kuba no yegaita umutuganiro cyabo tutwisha kurenga haha ahubwo kuba ubwire bwetu bwahwayo ncisha kuba tukurekera aha yabare kutukunda yebaye kureba TV West kandi utakaragaho twine programs nyinje zikwisha kuba nzikurataho ahandi kambarekeraho natsigaranda Angela na Trinda utarga TV West yare kurunje bye bye hanga barinde Enshonga y'izuba yabane kushibwa Kabozi multivitamin drink chikitasyo munsi y'amagara marungi nichikuyambaho kwigura emisi kireta amana masyo mubashije hamwe n'abakazi n'endijo megasho kwata Kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress